apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agbiyahe ka kadimanan ita, anak. Una nanang. Mayat ti agbiyahe iti rabi ay. Ado ti pasahiraw. Ay, naimbag man ta na ikat ti kinatakrut mo. Ah? Ide, ibagam nga adda al-alya no kasjay nga rabi ay. Idi Idi saan pa ya driver. Ang mitata driver akaon. Awan ka buteng kaon. Saan ako natakrot. Ngata. Agam saan ka unay ang mapa ni Jayan ti ibagbagada nga ado ti al-alya na akalye. Ha? Ado ka no ti nakakita iti karkar na ija akalye. Sakti makakita iti alalya ka kasaritak pa ya. Anya kumati ibagam no makakita ka iti al-alya. Di damagak no ayan dagiti kinabak nang ingkali ti hapon iday. Iti dayjay akabayag dagiti hapon dito. Ang mga nunakali amin na nakinabaknang. Adumat ka noon tinakakalkali iti kinabaknang nga inkali iti dagiti hapon. Di tayo amo na nang. Ang mga no dapay mo nabati . Rabi kakadimanan ita, basag. Ay, wantata. Second shift ita. Narigat mo't numaminsan ti agtrabaho iti ospital. Agbaliw-baliw ti oras ti panagtrabaho. Kas kumaita. Malamak asumrag kat agawid dak iti tenga ti rabi. Kanya ngay nga raw, basag. Day tamang nga ti trabaho, anas. Ngano para rabi tata. Mas nagasgastos ta masapol nga agtaksiyak nga agawid iti tenga ti rabi. Ay, day tati agpaisaw. Kung day tati rigat na ti pang rabi at trabaho. Kanayon nga agtaksi ka. Imbag ano, iti aldaw ta mabalin nga glogan ka iti jeep. Wen nga rod tata. Ay, nadamag mo ka din ti damag. Anya man na tinangag yung warawaras lagi ti marites na nang. Jay kano kalyeng agdagan iti mata straight. Ada kano al-alya ijay. Awan ka di ti pasaheros mo, hanap-napan ijay. Oh my. No, da makita kal alya, kasarita, kunak manan. Magpalastog ka manan. Ang mga numakakita ka iti al-alya kat sumyag ka adagaws. Ay, nanang, nakakita kayo ni talalya. Iti da ito'y akabakit ko. Jak pa'y nakakita iti al-alya. Okay, apay nga ron nga ibagayo nga dal alya iti mata straight. Sa udamit nga ron anak. Inton ada pasaheros mo amapan iti da ijay abanda. Agawa am ti pumanaw no kasjay adum sa agan ti pasaheros mo. Di tay laamaw. Mabuteng kay man ako na ako. No siya, jak kabuteng talalya ko na nga ruday. Gayamak Masustinir mo nga taday ta nga ibagbagam. Ang mga no inton makakita ka iti al-alya, mabatibat ka. Ang mga no di mo mabigbeg, ti sigud nga amaw, mga po iti buteng maw. Patpatsin nyo da kita nga ibagbagada. Takrot la da kita. Ibagakit di iti al-alya, gwardyaan nakatap no kanayo nang agsurtay. Naturad ka nga ron no kasta. Una. Sapay ko mga raw, tagpaisaw day talaw-law atam. No dyan maditi aramid ng al-alya, ay siyak timang disiplina. Ay saan ka ba nga agsasaw iti di mo maaramid? Aha, aramida ko na nga ron. Nalakalang da kita nanang. Madamamagayam tila bambasang. Para rabi ka kadi ay. Wan tata.
Iso Ay. nga labak pa'y dagiti uniforme sakbaya maturugak. Ala, into nagtudaw. Ure saktong ti mga kas. Tapno, sana matudwan. Wine? Ay, agyaman naktata ha. Amin dagito'y puraw, kat ikabil ko iti asidag ti tawak. Tapno, amuyo dagiti badok. Wine, basang. Ay na, kaasi ka kanayon na mapuyat. Ay, adaman damagay. Ada nga mindamag nga da kano alalya dito ayan tayo amata straight. Ay, nakakita kan iti alalya. Takanayon ka mo amarabyan nga gaway. Awan pa'y mat nakitkitak tata. Ay, Anya ka diti itsura ti alalya. iso nga ron adam damagay no nakakita kan. Tapno madamag ka no anya ti itsura na. Damagak man keng kaapo pulays. No, ada nakaibaga kada kayaw at talaga nga adal-alya dito'y ayan ti mata straight. Apay na damag mo day tata. Kaya tsuka diti makakita iti alalya. No, agpaiso ti damag nga ada kano alalya dito'y. Kano ada nakakita, apo pulays. Awan pa'y matinadamag ko ang nakakita. Chismis lang ti agwarwaras. Iso adi namag kayo Tapos aray makita kayaw may destino ti kalsada, apo pulays. Nabitak pa dito Isodyak pa mo. Nagpaiso nga da nakakita. Ay na wow. Malama pa nakaon. Nagdamag aklang, nagpaiso ti damag maipapan iti alalya, apo pulays. Inton maminsan. Saan kayo una mamatpati kadag iti palso a damag? Pasahirok nga agturong iti mata straight. Agpaiso nga tangad dal alya di tayo. Sapay awan silaw ti dadto maapas at ti kalsada. Apa man na dumsag da ito Patarayag. Tagsublyak adagos iti antisilaw. Nariga tayo. Dito yan, Ay, wen, sir. Di tayo antisilaw ti pangisardengak tapno nalawag. Thank you. Sapay nagsigngayt. Agpaisun sa akin di timbagada nga dal alya dito Pardasak kiti tagpataray. Ada nakapura babae. Kitagparpara. Sardengak man. Para, lumugan akman. Babae nakapuraw. Payakas lang makaturturaw. Ma'am. Ije mata street. Iti batog ti puro apasdak manong. Uwan adeng. Mala. Isaram tiri daw. Saan pa nakalak? Uwan manong. Wala, mapantan manong. Kita man iti sarming ti babae. Kasla makaturturog namin. Awan matan. Nakalukat ti ruangan asinar ka na. Ay, delikado da ito yan. Patarayak ti taksay. Adangag pa isolal yan dito. Ay. Irikip kunto ti ridaw ti taksay nung makadayok basay. Delikado. Awanan pa ini Jay driver. Natinaga kay tiruhangan ti taxi. Di nakman la tinalyaw at inulungan. Tinarayan nakpay. Ay nawaw. Miss, kasla nasaktan ka. Apay nakatugaw ka iti kalsada. Naglugan nak iti taxi, sir. Naglukat tiruhangan. Kat natinagak ta makaturturo ka na puyatan. Intarayan nak ti driver. Di nak tinulungan. Ay nawaw. Nakitam ka di ti plate number. Kanagan ti taxi. Wan, sir. Itad ko kan ka. Ta sa pulin nyo dahi dya taxi driver. Nalakalanga sa pulan dahito Tadanagan kan plate number na. Sige. Sa pulan mi.
Na, apay akas na tijar mo asim mangpet, anak ko. Kas lapir mi abutang baw. Nakakita kiti, alalya na nang. Ay, Anyat lit surat ti alalya. Kinasaong ka day. Kat dinamagmaw no ayan tinakay kalyan ti kinabak ng akong kunam. ay, nawaw, saan? Nagpintas mo gayam ti alalya na nang. Puro pa'y gayam ti bado na. Apay nga ron na kas lamabut-butang ka. Ay nawaw. Diyak mo ninamnama, makailugan na kiti alalya. Ay, no. Anya ayat inaramid ti alalya. Takas taunay abutang maw. Ay nawaw. Awan tinaramid na. Naglugan iti taksay. Hindi ko ako bigla mga napukaw. Hindi nakita ko nagpukaw. Pinataray ko na dagos ti taksay. Kunak man no kunam asaan mo akabutang ti alalya. Kunak pa'y agayamam. Kwa, kasta ko maagam. Biglamot ngamin dagiti pasamak. Pinabanerber ko na ti taksay. Iso adi mo ibagbaga agayamam ti alalya lukaw. Ha? Kakrot ka mo agayam. Ada tao, ingka bang kitaan? Da kayo na nanang. Pigpigargar pa ila ti tumangkaw. Ay, nakbadla ilokatan ti ruangan. Anya ka di ti masapulyo. Dito'y kaditi balay ni Jun Diano, nana. Ay, hapay ka day, Sir Pules. Anya ka di ti masapulyo kan kuana. Kaya't ko lang nga makasarita. Ay, mabitlaag sir, taayabak. Ay, John! Umay ka man ditoy! Adamang sapsapul kan ka, Pules! Pulis ko na yun nanang. Wan, anak! Ada siguro ibagada kan ka! Sir, apay ka day. Umay ka kumayaban. Tagpalawag kay Jepresinto. Ni, anya nga iti ipalawag ko, Apo Pulis. Nagreklamo tinas sa pasaherom di rabi. Anya, nurse ko na yaw. Kut maawan mo ti inlugan ko, anar, sir. Saan ka di nga da nagpara a nurse ijay Mata Street? Kaya di makaturturog. Nagsanggir iti ayan tiruangan. Mabalin adina na iri ka panalaing. Iso ang naglukat tiruangan kat na tinag. Binaybayan pa'y ka no, adi mo pa'y tinulungan. Anya, ay, nurse gayam di inlugan ko, nakapuraw. Apay a binaybayan nyo idi na tinag. Kuha nga men, no, jay ko, sir, no. Noon niya. Apay a binaybayan ti pasaheros mo. Oh, ninanang mo ti umasidag. Ay, nauna yun, John. Taumat gayam, ti ibagbagam nga alalya. Ha? Kinabutang mo ti tao. Ay. Takrot! Ay, diyan mo ninamnama, nurse gayam ti inlugan ko. Ay, sige, sir. Umaya ka di presintaw. Tagpakawanak iti nurse ako na yaw. Miss, pakawanan na ka. Ado nga minti damag nga ada kanu alalya iti Mata Street. Iso nga hindi nakita nga awan kayo iti tugaw yaw, iti tinalyaw kayaw. Impagarup ko nagpukaw kayaw. Jakmut ni namnama natin nagkayaw. Surya talaga, miss. Anya? Kanayo nak amarabyan iti Mata Street, tanersak. Awan mo't makitkitak nga alalya. Kuha, miss, dahi tatidak ka lang malayk. Namatiak iti istorya dagiti Marites. Aminam ka di atakrot ka? Iso nga intarayan nak, iti day di agundaway? Kuha, saan ko nga aminin na takababain. Dahi tamot nga aminin tinapasamak, miss. Impagarup ko no alalya kayaw. Dinto ta nagpintas kay mait. Gapot ay namin mo atakrot ka. Saan kan nga idarom? Saan nabalit ta sa anak mo tunay nasaktan? Kunak nga mino inggagaram tinang panaw kanyak. Ay, naagyaman ako una, itikin naman ang kaawat mo, miss. Thank you. Ay, apa? Devi, tinagan ko. Ah? May sak nurse. Sa anak nga alalya. Akwa, manipod ita. Saan ako nagbutang miss. Mabalin siguro. Diyak makakita iti alalya.
Napigpig sa lang amin, ti imahinasyon ka. Iso kaslal alya ti adda iti panunot ko iti dayja gundaway. Kadaag sa uka, gay ma'am ti al-alya no makakita ka. Ah? Ita, tao, impagarup mo nga al-alya. Ay, kwa. Ay na, nabainanak pa, idi imbaga tiners atak rutak na nang. Isu ano maminsan, madi tinasa ula-unay. Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti sao? Kwa, punasa ko niti panunot ka. Nga dal-alya. Dayta ti rumbang. Imbag ka di na ibagaman na natakrut ka. Ay, nawaw! Ay, una yun, John. Unang mga gayo, ma'am, ngam tao pa'y laang kat kinabutang mon, kasano nupod nung alalya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.